شما بخیر دوستان عزیز، مخلصان و هواداران شبکه ورزش. نشر نوبتی برنامه سیاره ورزش شما منظور شما میکنیم. طول دو روز در آن همین قصر تنیس چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گوشتنگیری برگزار گردید که بعد از انجام رقابت‌ها ما فرصت پیدا کردیم که پیرامون نتایج این مسابقه برای شما معلومات داده باشیم. و امروز هم صحبت ما هستند سرداور چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گوشتنگیری خورشید عبیدالله. خب خوش آمدید و قبلا شروع میکنیم از آن انتظارهایی که شما داشتید. تا کجا برآورده شد انتظارهایی که تمام مسئولین فدراسیون داشتند و مسابقه به فکر شما در کدام سطح برگزار شد؟ مسابقه در یک سطح خوبی ورزشی برگزار گشت و طول دو روز تمام ورزشگران مناطق جمهوری تاجیکستان که مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان مسابقه کشاد چمپیونات کشاد جمهوری تاجیکستان بود که می توانست که هر یک ناحیه درخواست خود را پیشنهاد کند و آن ورزشگرانی که در مرحله ناحیوی مثال میان تالارهای ورزشی یا که میان مکتب‌های ورزشی در ناحیه جای اول اشغال کردن توانستند که از هر یک ناحیه درخواست پیشنهاد کردن. در این مسابقه آزاد بود، هر کسی که خواست طریق درخواست حجت‌ها پیشنهاد کرده در این مسابقه اشتراک کردن و ما در بسیاری قریب که قوازمایی‌ها بسیاری مسابقه ما رقابت‌ها ما همون شخصیتایی رو که انتظار بودیم، همون شخصیتایی رو که باید به دست می آوردیم آنها رو به دست آوردیم. خیلی بکمبودی نمی شود، کمی هم در بعضی رقابت‌ها هست که ورزشگران سطح نه اونقدر آماده به چاره‌بینی بودند، لیکن ما در پیش آن مسابقه به دسته منتخب وارد شامل شدند و در آینده می توانیم که آنها در مسابقه‌ای که 6 تا مسابقه سطح بین المللی داریم و قریب که 5 مسابقه سطح جمهوریوی داریم در داخل جمهوری، می توانیم که تا در آینده با روزهایی که به شماری با اون روزها مانده با اون چاره‌بینی مانده است دسته این ورزشگران رو باز هم خوبتر ملکه ورزشی آنها رو و تیاری آنها رو در مسابقه‌های سطح بین المللی رونق بندی بیشتر رونق دهیم که در سطح بین المللی خوب و در سطح درکاری گوشتین ملی خود را در سطح درکاری در بین المللی نشان داده توانند و سزاوار جایهای نمایان گردند. بله، معلوم است که این چمپیونات یک مرحله انتخابی با مسابقه‌های بین المللی است و آن نفرانی که پیروز گردند الکی حقوق اشتراک در مسابقه‌های بین المللی دارند. خب در مورد وزن‌ها حرف میزنیم. کدام وزن‌های بودند که امید و باوری مسئولین را برای اشتراک در مسابقه‌های سطح بین المللی بیشتر کردند؟ یعنی مربیان سرمربیان گفته میتوانند که انا همین وزن‌ها برای ما در مسابقه‌های بین المللی نتیجه میارند. با دل پور ما در نتیجه این مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان که به انجام رسید از نتیجه همین از معین کردن دسته منتخب که ما طول دو روز چاره‌بینی در اینجا گذشت نظارت کردیم و معین شد که دسته منتخب کیها هستند. بله. در وزن‌های خصوصا 65 وزن‌های 71 78 86 ما با دل پر گفته میتوانیم که ورزشگران ما در مسابقه‌های سطح بین المللی سزاوار جایهای نمایان یعنی مدال طلا رو به دست میارند و در مسابقه‌های سطح جهانی هم در چمپیونات جهان هم که ما امسال چمپیونات جهان داریم با گوشتین ملی در آنجا هم میتوانند که نامبردار کشور باشند و گوشتین ملی در یک سطح خوب به جهانیان نشان داده توانند. اکنون در مورد وزن 60 کیلوگرم حرف زنیم. مسلمبک کریموف یک واقعا هم هنر فوق‌العاده در این مسابقه نشان داد. با فکر شما اساس موفقیت مسلمبک در چی بود که حریفان را پای هم با دل پر شکست میداد؟ مسلمبک کریموف این خود از کودکی از آیانی که در دهات زندگی میکرد و در مکتب میانه میخواند و در همون دهات مشق تمرین خصوصا گوشتین ملی تمرین میکرد. خصوصا گوشتین ملی که در ناحیه قبادیان گوشتین ملی از ماه شروع از ماه فوریه تا به ماه اپریل خود هر سال گوشتین ملی گذرانده می شود که این هم همون هوس و هوسمندی و شوق و همین نسل نورس رو بیدار کرد که
муслимбек аз оёни кӯдакӣ куштини миллиро машқ кард ва шавқи зиёде дошт. баъди хатми мактаби миёна ба донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ ҳуҷҷат спорид. инам ба мақсади сайқал додани анамун варзише ки дар деҳот буд дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ба ҳамагон маълум аст ки муслимбек дар мусобиқаи наврӯзгоҳи байналмилалӣ ки дар наврӯзгоҳ шуда гузашт дар он ҷо ғолиб шуд ва ба ғайр аз он дар мусобиқаҳои чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон бори сеюм аст ҷои аввалро ишғол мекунад ва дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ оид ба гӯштини миллӣ бисёр фаъол аст ва мақсади инам ҳамон сайқал додани анамун варзиши деҳот дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва имрӯз боз мақсади мо муайян кардани ҳамн дастаи мунтахаб сайқал додан ва дар сатҳи байналмилалӣ нишон додани ҳамин гӯштини муслимбек дар сатҳи байналмилалӣ аст. мулло раҷаб халифаев ҳам имрӯз воқеан ҳам чун қаблан медонистем ки ҳунараш дар гӯштинҳои майдонӣ хуб аст, пештар ҳам ҳунарнамоӣ мекард. акнун имрӯз тоза ба ҳайати федератсияи гӯштингирӣ пайваст ва акнун аз ин бобат кишвари моро намояндагӣ мекунад. чӣ баҳодӣ мекунед нисбати таҷрибае ки имрӯз халифаев дорад? мулло раҷаб халифаев аз давроне ки дар вазни 50 кило байни наврасон гӯштин мегирифт, аз ҳамон даврон як варзишгари бисёр чолок буд ва бисёр ҳушёрманд аз ҳарифҳори худ буд ки чӣ усулҳоро иҷро мекард ва пеш аз гӯштин қувозмоҳӣ сар шудан ӯ ҳарифи худро меомӯхт. як варзишгаре буд ки то ба имрӯз аз вазни 50 кило хусусан дар гӯштини миллӣ дар ҳамаи вазно ба навбат ғолиб омада ва дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалие ки соли 2022 гӯштини миллӣ гузашт сазовори ҷои якум гашт, сазовори ҷои сеюм гашт, сазовори ҷои дуюм гашт. марҳила ба марҳила ҳунарашро сайқал дод ва имрӯз ҳам мулло раҷаб халифаев шомили дастаи мунтахаб оид ба гӯштини миллӣ шуд ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. оё метавонем бигӯем ки дар вазни ҷамъи 95 рақобатҳо ба тавре ки масъулин мехостанд сурат гирифт. рақобатҳо шадид буданд. дар ҷамъи вазни 95 вохӯриҳои то ба вохӯриҳои ниҳоӣ хуршед маҷидов, шариф назириев варзишгарони хубро аз роҳи худ бера карда ба вохӯриҳои ниҳоӣ баромаданд. варзишгарони хусусан фарзин ҳусейнзода, дадахон қурбоналиев, варзишгарони хуби дадахон қурбоналиев ин як гӯштингири бигем таърихии гӯштини миллӣ аст ки тӯли 10 солаҳо мешавад ки гӯштини миллиро гӯштин мегирад ва берун аз ҷумҳурӣ гӯштини курашро гӯштин мегирад берун аз ҷумҳурӣ ва онҳо дар ин қувозмоӣ сазовори ҷой нашуданд. ва яъне рақобатпазирӣ дар вазни ҷамъи аслан то куҷо буд? дар он сатҳе ки барои байналмилалӣ сатҳи байналмилалӣ барои мо дар кор дар он сатҳ мо дар ин ҷо варзишгар ба даст наовардем. лекин метавонанд ки дар давоми сол дар давоми тамрин метавонанд ки ҳарифҳои худро биомӯзанд бо ҳарифҳои худ тарзи гӯштини ҳарифҳои худро биомӯзанд ва метавонанд ки омода шаванд дар мусобиқаҳои ояндаи сатҳи байналмилалӣ. хуб мо чун дар ин ҷо мушоҳида кардем доварони дараҷаи байналмилалӣ аз ҷумҳурии ӯзбекистон даъват шуданд. то куҷо кори ҳайати анамин доварону нафароне ки масъули баргузории чемпионат доранд иштироки ҳамин доварон корро осон кард? мақсади кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назми ҷумҳурии тоҷикистон мақсади федератсияи гӯштингирии ҷумҳурии тоҷикистон мақсад ҳамин буд ки дар доварои сатҳи байналмилалӣ аз хориҷа аз ҳамсоя кишвари мо аз ҷумҳурии ӯзбекистон даъват карда шуданд ба ҷумҳурии тоҷикистон ба мақсади шаффоф доварӣ кардан дар сатҳи дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва ба даст овардани анамун варзишгарони фаворити гӯштини миллӣ. хуб акнун ки беҳтаринҳо интихоб шуданд, нафарони арзанда интихоб шуданд, хуб дар мавриди омодагӣ ба мусобиқаҳои наздиктарине ки дар сатҳи байналмилалӣ мегузарад чӣ гуна сурат мегирад омодагӣ? мо на он қадар вақти тӯлонӣ дорем барои мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ки мо тақрибан баъди 12 ё 13 рӯз баъд
мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ бо иштироки на кам аз 20 давлат дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе, мақомоти ҳокимияти шаҳри Душанбе ва Федератсияи гӯштини миллӣ чорабинӣ дорем, ки бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ мо зиёда аз 20 давлат аллакай дархостои худро фиристоданд. ҳамин дастае ки дар ин ҷо мунтахабе ки муайян шуд, амино дар он мусобиқа сафарбар карда мешаванд. то ҳамин фурсати кӯтоҳе ки дорем, чӣ гуна ба фикри шумо чӣ кор кунем ки ҳайати мунтахаб пурра омода шавад? ҳозир мо бо Абдулло Саидқоҷиев, котиби генералии Федератсияи гӯштини миллӣ, бо варзишгароне ки дар ин мусобиқа иштирок карданд ва аъзои дастаи мунтахаб шуданд, рақамҳои телефонии онҳоро гирифтем ва бо онҳо ҳамавақт дар тамос ҳастем ва машқу тамринҳои онҳо зери назорат мешавад ва ҳар тағйироту иловаву ҳар як вае ки дар гӯштини миллӣ мешавад ба онҳо расонда мешавад, ки дар кадом сатҳ чӣ намуд гӯштин гузаронда мешавад. худи ҳамин сол дар зиёда аз 6 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дар назар аст дар тариқи календари гӯштини календари байналмилалӣ Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ки дар тақвим аст, 6 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ва 5 мусобиқаи сатҳи дохили ҷумҳуриявӣ дорем. худи ҳамин сол омодагӣ дар сатҳи хуб аст ва боз ҳам камбудиҳо ислоҳ карда мешавад ва дастаи мунтахаб ба ин мусобиқаҳо дар сатҳи хуб сафарбар карда мешавад. саломат бошед. умедворем ки дар он мусобиқаҳое ки шумо номбар кардед, мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, паҳлавонони мо метавонанд як натиҷаи арзандаро нишон диҳанд. дӯстони азиз, ёзар мешавам ки ҳамсӯҳбати мо буданд сардовари чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ Хуршед Ибайдуллоев. ташаккур барои суҳбат ва дар ин ҷо бо шумо хайри хуш мекунем. то наздиктарин дидор, хайр.